ge kgwedi fela bommonikana ba ya kua go ba le ba dipolaseng ka re ke bona ba swereng tšhalete wena o duletse go kgetha mebereko mo a o bereke dilo tša gago a di tsamaye gabotse ge ba fetša go gana bommonikana gore a ke rela ba bona ba rata tšhelete ba nyaka banna ba go bereka nna ba nkgana ka gore a ke bereke ke mang a ile se ko a bereke ngubani othe ungabereki wena ngubani othe ungasebenzi re a leboga re gabotse ga nkeke ba re gabotse ba gešo a re namele moroka a ke tle ka mo go wena ka mowe ke go le gausi o tamiše le balli ba rena ka mo o be o ba amogele semmušo prof a ke go tame malome ka kapa a ke dumediše magoši ke dumediše batheeletši ba motse community radio station ka dikgokaganyong tša leago re a le dumediša ke a dumediša balli ba ga borena go tšwa kgole le kgausu ke re dumelang ge ile baruti ba ga borena mangaka setšo baporofeta dikereke ka go fapana re re thobela re a le dumediša maga gešo le kae nna re gona le tšwa kae gae re le ga Tweefontein o le tšwa mo Tweefontein alright ke ba ga mang ke ba ga Masuku ke ba ga Masuku alright ba ga Masuku re le thuša ka gore le tlolla le kgono alright malome ka kapaši o tla lefa melao ya kgašo la tla la kgona go thušega ba ga Masuku ba bapalle yona malome ka kapa ya re a leboga moroka re a leboga ba gešo re le amogetše ka malana go lapitšeng tša kgolo ke gona ka motse gona ka fagele kwa ba re motse mremi motse ka kapa motse mama ke gona ka fa ke ngaka mremi ke nna ka kapa ke malefo ke Lucky Makua ka fale gomme ke bona ba netefatšang gore mafaratlhatlha rena a sepela gabotse gore re se ke ra ba le tšhitišo melao ya ka mo ba gešo difounu re kgopela re di beng silente ntwa mathomo sa bobedi ga re bitše maina a dingaka le baporofeta le dikereke mo moyeng ga re bitše batho ka maina ba e leng gore ga ba gona ge e le gore motho e no ba ke moagišana a rena e no ba gore moagišane wa rena jwale le jwale le jwale ge e ka ba re ile ra ya kae e no ba gore re ile ra ya koo jwale ntle le go senya sebaka nkoreng ke le bapalleng sengwenyana se ke moka ge le fetša re tlo tsena ra titsebiša ge re fetša go titsebiša ra tsena ditabeng maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le sealemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši ka nnete re a leboga a butile ka no re tsebiša gore na ke lena mang wa ga mang le tšwa kae ke moka kgaetšedi ya ka dia jwalo kgaetšedi ya ka dia jwalo le koko ka fale a dia jwalo okay nna ke nna Tobias wa ga Masuku ke tšwa ke le Tweefontein ko Manaleng ke tlile mo motse re na le bothata ba kgaetšedi wa rena e le go la se bona ka gae a thomile a tshwenya ke mahlo go jwalo le maoto le mmele ka moka dilo di go apala re tšwa sepetlele re tšwa kae go apala re ka lebola ka re thuša Khanye lokhuluma kwaMasuku sizela sizokubawa isizo okay re a leboga kgaetšedi ya ka a ka ditsebiša fale ngimi ogulako uzokubayirhelebha siyathokoza gogo nguSophie Msiza wadlawulale re a leboga ba gešo re mo lenanegong la pitšentše kgolo mo e leng gore ke tloga ke dumela kudu gore re a tseba gore na re tletšeng re tlo dira eng mathata a ga bolena a tseba ke lena jwale ke nako ya gore le no re fang ditaba tše go ya ka mokgwa le di tsebago ka gona le mathata ka gona mo a thomileng gona a hlotše keng jwang re a leboga thobela
mathata ka kwa gae ke kana ka re a thomile go tlhokofaleng ga mma go rena o re tlogetse ka mo lefaseng le ka 2007 ka di 29 tša July mo go tlhokofaleng ga yena mma go kry-agala gore dilo tše ntši ka kwa gae di thoma di fetoga se motswadi a sa še a le gone ka kwa gae ntho e sa le diragala la mathomo tše go tlhokofatšeng ga mma ka mokgwa before re tlo mmoloka bo koko ba ke ba ntšea ba nkiša kwa le kwa re hlola gore go riagalang ke ba feletša le ka Friday ka Labohlano ba nse go kry ba re šetše ko bereka mma ka kwa mošareng fast forward ditaba go ya ko pele ke sa tlhoke ya le tswana ga ntši go ria gore ga ba le dikgokagokano ka gore šetše go ba kwa le dilo tše di bakiwang ka kwa gae šetše ba kry le bo ausi ba ka ba ria gore ba šetše re sa tlhore re kwana ga botse ka kwa gae ba tšhela bo ausi ditao tše di se tšona ka kwa gae ba kry šetše di na le bo ausi ba rena a re sa kgona re tshwarana ga botse go ya gape pele okay ra di lokiša tše go ya kwa le kwa go apala bothata bo tlileng šetše go jwa šetše nako e ya šetše go tla le ditaba tša gore bjalo re ya mola le mola re hlola dilo šetše re bajwa le ausi wa rena o thomile go bajwa a kere go bajwa yena ke sebakanyana a bajwa but ba sampotše koko bana re mmafetše go tlhokofala ke ba tšea ausi wa rena ba na le 9 years if ke sena maka ba motšea ba dula le yena ka kwa ga Dlaolale go tše ba dula le yena ka kwa ba mo godiša ka kwa ntho engwe e le gona ka kwa go ria gore šetše a le ka kwa šetše a re swantse re re mmone a tlo retela šetše a fela ra busy a ke tlo kgona ke ya maquteng bjalo koko re ke swantse ke o tsentšha kae ke ka bane ke mokolota dikobo tota okay tšeo a se ke nyako di-entertainer thata ke le abutaga dilo tše se diragala šetše ka kry šetše ba tšhentšha le difane tše nna ke sa di tsebe gore šetše bana ba tšhentšwa bjang difane nna ke le gona abuti pata ke sa botšwe le yena kgaetšedi aka o sa la nyadišwa ke sa tsebe ke sa botšwe senke ke tsebe ba nyadišetšwe gona ka kwa ga Dlaolale ka go yena koko se sengwe se diragetšeng gape go jwa le ngwana šetše a lwala ke gona ke mo ke be ke emelela ba re ngwana a sa hlwa bona mahlong ka ona ngwaga o feta ngwana be ga emile o itše go imatše ka sepetlela ka 8 months ba re ngwana o tlhokofetše ke fo botswa lehono ka moswana ke ke a latelela gore tlhokofetše ba re šetše bile e le poloko ebile ngwana šetše ba mmolokile a ke kwa ba re ba mmolokile šetše ke kwa ba re awa šetše ke latelela tago bile ke di kwa šetše le morago jalo ba re koko mmolokile ka ngakong ka kamoreng go njalo ra ke tša kgaetšedi aka ke re ke mmalafiša ke sepela le yena ka beke nngwe ke re ke fetše mmalafiša koko a founa a re ba re o tshwenya ke moya wa mma o nyaka o tliša moya wa mma ka gae ke gona ka thomile ka emša ditsebe ka re gante mokgekolo bjala šetša re o nyaka o tliša moya ga mma ka gae o tliša bole kae a o tshwere kae go diagalang ka thomjalo ka le nna ka kry ntho e engja jala ke re tsamaya jalo le ausi aka ke re šetaba go riega so le yena ausi aka ka mo tšea ausi aka a iša kgaetšedi aka ba porofeteng ke nagana tšeo di tla tšea ke yena ka bane ke yena be a le ka go gaufi le yena nna be ke fo romela ditšhelete gore ba kgone go ya kwa koa mo ba yang gona ba kwa gore go riagalang ke nyaka gore ke di tshware gona mo ke kgone gore ke fe dipotšišo gore ke fe bokgaetšedi bona ba di a le mo ba di balang ka gona. Alright. Ke kgopela go nora boledi gannyane le molwetši ke tlo bua mola dipotšišong tša gago tate mogolo ke di kwele taba tša gago molwetši wa gabe rena se se le kae re gona ko wena mang Pinky ko wena Pinky Pinky o na le mengwaga me kae ke na le 30. Alright. O thomile go se bone neng Ke thomile last year ke bona o thomile last year ke sa hlale ke bona la dulogole. Alright. O ile wa ya sepetlele ba go boditše lebaka la gore o seke wa bona ke eng ba go boditše a ke re se se Pinky ne re nyaka go alafa bolwetši a re nyake go okobatša bolwetši
ene re swanetse re tsebe gore go ne le malwetši a e lego gore a ba mo mothong ke a setšo go ne le malwetši a ba mo mothong a ge mmele ka bona o se gabotse and then ba sepetlele ba kgone go thuša ka mokgwa ba ka kgonang sepetlele ba ile ge ba bolela le wena mabapi le tabeng ya mahlo ba rileng ba erile ke sukiri ba rile ke sukiri o thomile go tseba o ne mengwage mekae gore o na le sukiri no ke na le 10 years ke šomiša o na le 10 years o berekiša treatment ya sukiri o e šomiša gabotse alright mahlo a gago a foufetše mo e leng gore ga o bone selo gone jwale goba o bonela gausu a thomile ngithoma ukubona into seduze kude ngingasayiboni after Good Friday kulapho ngagcina sele abathu wabamnyama after o sa tlo sa bona o ile wa ya sepetlele wa go ba tlhalosetša ra o sa bona ba reng go wena ba re temperature e godimo ba go admit awa ba mfa di-drop Yeah. buša gae and then o fela o e checka sukiri ya gago e sa le godimo no e fo phela e le level e le sharp alright a sanka ba go gatlantšha le doctor ya go bereka ka mahlo specialist se se berekang ka mahlo gore e be sona se go tlhalosetšang ka taba ya bothata bo ba gago ma mahlo gore ba ka bereka jwang ka bona wana ne ke fo ya kwa Glencoe alright ba checka and then ba nnela di-drops ke boa ka gae ba re keng ke glaucoma gore ba re keng neta ke itsebe abuti ke bona o ka re o nyaka go bolela kgwedi ya go feta o ile ko sepetlele sa re transferetse ka Pretoria ko Steve Biko yeah ko Steve Biko ba re ba ka le gore ba wa hlatswe ka mokgwano mongwe o re ba mo admit ka ba mo admitile ga la mathomo ko Tshwane a bo gape last week o tswile sepetlele ka la bone be ka go feta le mona le jwale so ga tswana le go jwala le di date tshwanetse re a ye for di jona ntweng for go bonana le di-specialist tša motho yona e mo process fo ba ka mo ba mo dule ba mo delaya and nna ditaba tša security ka mokgwa ke tlhaloša gore ba ja ba mo tša ba mmea ka kwa dutšentše o šetse nna ke utelwa ke le abuti a bona ba sampotse gore ngwana šetse a tshwere ke sukiri ngwana šetse wa lwala ngwana ke disendis dutšentše ke foko a šetse di diragetše ntho mpone o šetse ke emelela ke tla ka mo ke thata ke bona and le re sepela šetse o fela go tlhaela ngare le koko o na le seabe mo le ngwane gore a be ka mokgwaleng ka gona koko alright a re fela re sepela kwala gore ngare go na le yena o na le seabenyana mo gore a feletša ba le swikiri gona mara gore go na le gape tše di leng gona a feletše di ba in between gore o feletše a ba ka mokgwane a o spinki ke gopela o lebelele ka mo go left buša sefatlhego sa gago ka mo go left okay wa bona leihlo lela a le swane le wa le bona ke ra le bona le ko sepetlele ba boletše ka gona ba le boditše ke alright nna ga ke ngaka ya mahlo ne ke ngaka ya setšo a ke nyake mo senya mahlo le go feta ne go ya ka mahlo a agage ka mokgwa a leng ka gona gantši ke motho wa go fela ke dula le di-specialist fase ke bolela le bona for mahlo o hloka specialist and then se mo thuše ka mokgwa re ka kgonang cause mahlo a nyake nto nngwe le nngwe ya go no tšhela ka mogare goba go no retša a nyaka gore o a lebelele pele gore a jwang wa ikwešiša so taba ya sesi ka botlalo ya mahlo ge le ya Steve Biko ke ne nneta gore ba tlo mo thuša re tla tseba le doctor ya gage gore ke mang then ra kgona go bona gore sesi o thušega jwang sesi ga a bolae ke mahlo fela wa mo kore o hema jwang
tse dintsi sa re So, mpotse le mmele ya go botlhoko yeah le maoto a sa kgona sepela Yeah. jalo so se se wa bajwa le matswele go Yeah. botlhoka mo ka mmele se se wa bajwa ene bolwetse ba gage ge re ka se botlhokomele re tlatla re kwa se sengwe se re sa nyakeng go se kwa ba ikwešiša a bona ge bolwetse o ka bona bošetse bo gatelela motho gore a palele ko go hema ke bothata ba ikwešiša mahlo a alafega bothata ke mafahla wa kwa mafahla gore a reng motho a swanela go hema so for melekong ditlaišegong tše dintšhi tša sese ke tlo le thuša lena le le family le bakela o sese mathata because le lwa ka yena taba ya gore o koko o loile o sese abuti le ne nako ka eletse Kgopela go tsena. alright shiwa mike ma Taba e thomile mo. Ke na le ngwana wa moshimanyana wa 2001. Ngwana ba sa robala tsamaya bošego le mosegare. yeah O thomile go profeta pela gaka. Yeah. Le mmaga. yeah O tse ngwana a tla e shega ya fase le godimo. Ke misha mo dingakeng. Na ke motho a go tsena ke re ka apostol. yeah A ke kerekeng. Ke pheta tse ke di phethang. Ba go botsa se ba go botsa go baruti. So ya fihla mo gore ke ra gore nako engwe o fela gore ka mgo ka ka Bible tse gore o fela o ya go gongwe o hlola. Be ke hlola. Le yena ba fela re mma ke krile thuso go gongwe go bela re nromele tšhelete le bona ba nromela. So ebile e fihla mo gore ke bitsiwa last year December. Ke bitsa ke motho a re manngwane wa gago wa ba jwa mara ke a bona gore o ka re o sa ijela hlogo ka re e ya ba ke tsamaile na ke kwele le dikereke le ke kwele gore eng ke eng awa ka re sa thaditse sona se motho mpitsa dula le nna fa sa re sese bothata ko gore o na le ngwana moshimanyana sho gore a fole mama ga go hlokofaletse kae ka rena mama ka sala hlokofala mara hlokofaletse ka gara lapa la mkhekolo ambitsa ke le gae ke dutse ile ngaka a isitse ke abuto mongwe a mo file thuso so a re ke gopela go rutse bana ba gago se se o nyako tša bongaka ba gago botswele pele mo be ile go bana ba gago a go shapo ke ga koko alright ngwana wa ngwenyana o na le theba moroba leshago le yona tša bana ba gago o kgone go tswela pele ka bophelo yeah tšwa ka gara ntho ya family a o nyako tša dilo tša go di sepela ga botse mo bophelong ba gago tša leeto la gago sese ka re ko go kwele ka founela kgaitsedi aka yena e ke na leng yena le hono ka re kgopela re pakele diaparo tša bana baka ke le moshimanyana ke na le bana ba babedi o mongwe ke ngwenyana kgopela re mpakelo tša ngwenyana o ntokelele tšona ka gara taxi shi ya boa ka mo mokgekolo a romiša ka ngwana ka ra wa mokgekolo sa wa re ka ngwana gore ke miša ka ngwana ke miša ga gago yeah awa tšentšha ke nyako di bolela ka gore ke mo radio awa ka ba ke tropa phone ba dipaka diatla so gore mama ka o robaletše kae ke thomo tseba ka ngwana ka moshimanyana ke tla ishega ke ntse ke nyakela ngwana ka bophelo ba mpotsa ka mokgekolo ka botse a re lateng straight re se ke ra e tšhaba ba re o koko wa loya motho a mpoditšego tše mama ga go kae ka re mama ka sala hlokofala a re nne ka re na le 19 years a hlokofetše a re bana ba gago ba dula kae ka re ba dula ka gara lapa la mokgekolwe a re se ke tše thata di a imela ko go botsa gore ke se ka go botsana ka re o ntlošitše gae wa re ke tlemo ko mpotsa ka ngwane wa lolang gore re mo phethela bjang so a o sa mpotse a ke tsebe gore o re ke re bjang motho a mpotsang a nthela a re mama ga go a šomišiwa o thebotswe o ka gara lapa la mokgekolwe alright mokgekolo ba re wa loya ya a re mama gago o thebotswe ka gara lapa la mokgekolwe alright ga a robala Wena- tšea bana ba gago se se dule le bona o patane le bona ka gara mokhuku o kgone go tšea tša bophelo o kgone go tšea bongaka ba gago ka gore ye mokgekolo selong o sa re koko selong o sa re mang bongaka ba ka se tswele pele alright wena le mokgekolo le tswalana jwang ke mmangwane ya mamaka ke mmangwane ya mamaka wo ke ngwana motho le mmago ke mmangwane ke mane ke ngwana motho le koko wage
ke ikwishisha ga botse Aha. alright so ntle le polelo tša motho wena ka bo wena wa motshepa o mmangwane nna be ke sa bothata ke sa bone selo mara o na le thengo ba re o tsamaye motho a go fahlolole mahlo go ndlwalela ke ngwana moshimanyana yeah ke yena go mpotse go mahlo Yeah. gore ke kgone go bona lesedi la gore mogekolo o riang nna be ke sa bone selo go ntwa le o bonang so ke sa tla mo tata yeah e be taba ya gore ngwana la moshimanyana ba sa malafa mo mamalafago yeah o tsebe gore ba bangwe ba di tseba taba tša bona nka se di bolele ka moko gore sa le wa riagalago yeah so gwa fihla mo gore ke kry-a nna ke motho wa go tlalelana ke kgone go ba le sefega ke a founa ntho e sa ntshware gabotse ka e bolela ka mo founela ka foune a osaka ka re fa mogekolo founu ka re wa tsa ke kgopelang tšeo di dirago o sa be wa stopa o tswele pele ka tsona boloi bo ba mpotšang ka bona gore o riang bana baka nna ka gageso a ka letela lehu ke nyako bona tšeo di dira gore o di riela eng o tswele pele ka tsona so a re polela e fihla mo a re wa o sa tše ngwana gago wa moshimanyane o dule le ena ka ra ke dule ngwana ba mamorodišitša go boloi nna ka mo fetola ka mokgogo a zang go fetša beke ngwane o la lwala ka re ke robetse bošego ka kwa nka re na le mothampotšang ka gara ditsebe tša kore ngwana ga o tlo tla fola moshimanyana no metha sa ba fola gabotse a zang go a dula 2 weeks tate moremi ngwane o la moshimanyane ke founetse mogekolwe ke mmotsa gore ngwane o tlotla a re wa sa motse ka ra ke monyake a ke tsebe tšo morošitše go tsona a re o tlabile ke boloi ba ngwana gago na ka ra ba ntla ngwane o sa le monyane boloi bo tsere mo go beng a zang ka fetša beke ke robetse ka robala ka ra ke robetse bošoka ko nka re ke motho wa mpolediša a re ngwana ga o tlotla fola o tšea fola go thoma lwala e ke re utšego le ena mo o itse ga fola go thoma ho wa thoma o a thoma tsena ka gara sepetlele ke tšea founu go tsebe gore ke checka ola wa ka wa moshimanyana a ke founela o wa ngwanyana ke motse ngwana ka o kae ka mo gore nna ke tsena sepetlele wo ya a ke sa bona mahloko ba montšhetša file ka tlenkgao ka re o reng a ra ke sa bona ka tšea founu ka founela abutaka ka re ke fetša o tšea founu go ntšwale ke founela ping ke mpotse gore o tsena tlenkgao a sa bona mahlong ke kgopela gore nthuše na ke bereke ke botša abutaka ke kgopela gore o tšee tšhelete o fa ngwanola a kgone go boa re mmiše Steve Biko a ya tlhokomediwe mahlo awa a iša ke mo fonetse le mokibele sontaga a iša abutaka tšhelete o tša a fetše o iša mogekola ntšhalentše le gore ke sa letetše gore go be le kereke ka mogaka abutaka o tša fela founa o ka re a bone gore go na le tše ba di bonang ka re a di mo tshware ga botse a ba di bolediša a mo founela re ke nagana gore ke di theoge taba tše ka gore ke kwa nka re di thomo ya pele ka re na ke di theoge nrekele airtime ke fone le mogekola tliše ngwaneo mogekola a re ke letetše kereke a zanka go ba le bothata kereke ya feta ngwana mogekolo a tla le yena go nna mo ke dulang a tliša ngwanyana a sa tlo a bona so e le mantaga labedi la boraro ra tsena ka gara kereke apostolo ya Scoop ke tsena yona nna ke tsena ka gara kereke apostolo ya Scoop ke re la morato ke re na re sepeleng re kerekeng re tlo totoba o tla be wa fitla ke tsena ba re se le kae ka re ke teng re emeletse kereka ka la boraro ke tshwana le Scoop a re dule fase ke ba profeta ke a tseba Scoop ka mo duliša fase ka gore na ana matla go boemelela mme a mo center ba mpotšiša ba re ausi ngwane o tswa kae ka re tswa go mogekolo Limpopo nke re ba ntse ba nna ka re tswa go mogekolo Limpopo ba re taba tše di boima re ka se kgone gore re bolele ka bošigo la re ka mo kerekeng ba itše mara ka gore ngwane wa lwala re tlo go thuša ka se re go thušang ka sona ka re ke sa thaetše polelo ba re ngwane o dula le mang ka re le mogekolo ba re mogekolo o riang o ruileng ka mogagaga wa rwala gore o riang ka wene na ka o ya ka mo kerekeng ba mpotšiša so ba botšiša yena ba re boneng se before o tswalega mahlo a ka re gore a gopole selo go ya le go ya polela thomo o fihla gore o boneng
a sa thomo apara di-specs ya ba ke gona pulela thomo e fološe gore man ke a bona batho ba go etela ene ke batho ke ba ba porofete ne o tsena ke reka ya ntšhi ya apostolo batho ka moka ba re ke bone ke thomo go gopola gore ke bone o tlo tla te polelela gore o bone na be ke se gona ke ra ke dule bona alright sesi wena pele o tlo foufala o boneng befuzong batha maplere bo bona eng ba ba go busa fale molodisha sta tla tse stebele ba mo stebele mara se ba stebele ge e le gore motlho mongwe go fetola ka Sepedi go tlo modia gore a ske a tekwa ga botse ba ka no mutša ka Sepedi ga se ko a fetola ka Ndebele tate angina kinga uchazana ukuthi esontweni ya khuluma ukuthi esontweni batheni khuluma yophi into yaziko ngawamapha elukhuluma ukuthi esontweni batheni nokuthi nawo uboneni sesi bohlala nogogo ne iye bakakuphethe njani ugogo bangiphethe kahle bongana nkinga bolala kahle kagogo okay before le ndaba le ukuthi ungaboni izokuqala lapha kuwe ikhona into mhlambe uyibonile engasi right like beke nangicimezileko so bona umuntu akhamisile amazinyo so or umuntu oleleko or abantwana before ngizongibatha ama-specs angisho maybe nangihlezi koso ngiceda ukudla ngifikele ebuthongonyana obuncane nethi nangithi ngiyalala sengibone maninto ethusako ebusweni bami ngiphaphama bengibona into ezinjalo before ngizokufaka amablere wena nogogo nihlale iminyaka engakhi how many years for sure 20 something years ngoba ngina 13 years 2007 till now okay so ayikho into ukhe wayibona ngale kagogo le ukuthola ukuthi lento le mhlambe ayikho right mhlambe khomba ukuthi ugogo uyathakatha wenza something ngibona netinyoka kuphela mina ngaphandle nangiyokulala sengiyibona ihamba lapha ekhodlweni so buthakathi azange ubone next marinyoka zona ngizibona okay bathi nibuya isontweni ne usesi uthi mawufika ngale abaprofeti abakuthatha ba shoot bakhuluma ngawo bakutshela ukuthi bona babona izinto zingasi right zalapho kuya khona mayelana nekhaya lengibuya kilo yeah engihlala nalo nomuntu loye engiphila naye so wena mawubhekile izinto bakhuluma ngazo ngogogo uyasithemba or usithatha njani wena mina bengakholwa nabangitshela ukuthomeni saya sa change isondo kodwa kwabanjalo kwaba nomunye ungiprofita wangitshela godi ngogogo so kwamanje uyathemba ukuthi lento lebayikhuluma ngogogo iqiniso so mabakutshela njalo abaprofita bathi isolution yini ngoba isiprofito siyafuneka mara into siyidinga kakhulu sifuna kakhulu isolution sebathi bazongigeza bageshu ke nthola ke boletseng ka re wa bona ge molwetsi ya le so o hloka thusho ya nnete gobane ke malwetsi a mantši a le mmogo yena wa kwešiša ene ge e le gore malwetsi a le mmogo yena ga a tloge re tlo feleletša re amogela lentswe le le seng right akere o sesiwo nna go ya ka nna ke sa nyaka go kwa gore lena le tlo reng ke kokoko gore o te phetolela jwang ke le botse gore tabe ya lena ga botse ya kae e nyaka
nto re nyaka mo ke solution rona o se se o thušega jwang and a se 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 ya noši le ngwana wa mme ka mola le yena ba re ba bajwa wa ikwešiša o sa ba jwale no o latlhetse sekhupu malobanyana ka toilet are o kwa gona le batho ba bolelang sekhupu se sa go tšhatšiša motlhagasa o se tšera se latlhela ka toilet are kwa gona le batho ba bolela ka mogare so go ra re le yena a right right at all so wena a boti mo o sepelang gona le wena ba go botša ka mokgekolo na ba na le go tshwantšhetša gore mmago mo a robetseng gona a se nka robala ka mokgwa maleba ya gone na le go tlhaela gore moya mmago mo a leng gona a se nka robala ka maleba ene go ria dilo di be wese ke gore koko du tšentšha gore o leka gore o boledišane le ena o ba bogale e ba ngare wene and swana no o tšhentšitše bana difane ka mo gae mma o robetse re le ba ga masuku ka moka re tseba re le ba ga masuku rena re tseba re le ba ga masuku ka moka le re tseba gore be go riala ka molapeng ke tša ka molapeng mara ene o kgone rualo ka bane a le mokgekolo o fotšea dilo es ke tlhalošitše o kgone o ile a bitša bathato a magadi a sesi nna ke se gone ke le abuta gae ena o kgonile gore a na le mpa a se ngampotsa gore o imile la mathomo ke fo kwa šetse ngwana a tlhokofetse gore o imile ngwana kwa ka go riagalang a se ke tsebišo so dutšentšitše ke a ipotša gore mokgekolo a ria dutša moto o kokuo o nyadiša bana a nang noši o boloka bana a nnoši o tswa go swariša stopo sa mmago ya ke rwa mathomo a lwala eo ke tsamaile ka yena ka ba ke gona ke kry-a lesedi gore go reagalang wa bobedi o buile a thomo kwa dipolelo re di bolediša a re mamasale ka ja something sekolong a ka ba shapo so ka bone gore ke ye San Johneng ka ra ke tsena ka gara kere ka San John ba mpotšiša ba re mokgekolo o dula go lena o thasitše na a re ba re wa berekana a re awa ke botsa ke ngwana ke re na setse a bona a buta ga bašwa a re ke fetotse ka re awa a bereke ka batho ba ra wa ngwana o sa le monnyane a re lebeletse o di tletšego re phethele wena a re di tlogele gona mowe alright maobane šiwe koko a ke tsere maobane o nyaka go kwa koko a te phetolele pele goba o e thoma kae e re pele koko a tsena moroka ditaba tše ke di kwelego mo ke kwele taba ya lehu la ngwana sesi ke ngwana sesi right o e leng gore o belegwe ka 8 months a tla go motse ka 7 months ke premature and then o tlhofetse ka ngwaga mang ke last year o tlhokofetse koko a mmolokela ka ntlong ka kamoreng and then koko o buile gape o nyadiša bana koko o buile gape o tšhentšha bana difane koko o buile gape o tšwelela ditaoleng o tšwelela kerekeng ba porofeteng and then ge ke theeleditše motšhi ba kgolwa gore mokgekolo a ka no ba seleka ka nnete ge ke ba theeleditše ga ke thabiše ke diphetolo kapa ditlhaloso tša sesi e leng molwetši ge ke mo theeleditše ke motho e leng gore ga a lokologe go bolela gabotse ke sa tsebeng gore tlhaloganyo ga ge ga e gabotse goba o tšhogile mohlomongwe o tšhoša ke koko goba o tšhoša ke dilo tša di boneng but ga ke happy ka mokgwa a tlhalosang ka gona le go araba ka gona ga ke happy ka seo ke ne dipotšišo mo e ka no ba tše pedi mohlomongwe a ke re le rile koko ke mmane ya mmago lena koko wa lena o tlhokofetše neng mo e leng gore o ka re dilo ka moka ga tsona di ka ga mmane ya mma mola e le gore ke ngwana motho le koko a kere and then e le ngwana motho le koko a ne bana mo e leng gore bana ba seseage ba kgona go golla ka lapeng la gage dilo tše ka moka ga tsona tša direga
and then if e le gore mmago lena o be a se a nyalwa ba sala nyalo o be a nyetswe and then nkane bophelo bo bontšhi bo sa kwagale ka mo tlhakoring la botate bo kwagala ka mo go mmane a mma o reagile so kapa mma o godi ke first born ya ga koko so a le first born ya koko ke mshala ka ga bo mmare ka bo mkhulu ke mashala ka ga bo so a senka a nyalwa le koko so koko na le ngwana mo teng so a re se ka bane wene o na le ngwana mo teng e re ke tšeo ke tla mo godisha a godisha mma go rena mma go rena o godile o a mtseba o mtšere ese mma ka bana a mo godishitše le rena re tša re gola re tseba re tsena ka fasa koko re tseba gore ke mma ngwana mma re na le bokoko ba babedi mara re tseba gore o mma a mo prioritizang ke ka bana a tseba gore o mo godishitše o tsene ka fase la letsogo la gage ee ka bane mma o itša a šala ga bo mmage ko kwa o nyalwa motseng o mongwe mo tatage a senke tatago mma a senka a nyalwa gona koko a šala a mo tlhokometse right koko o godisitše mmago lena jwale ka ge mmago lena a se a ya lenyalong le mmage and then lena la gola le tseba koko e le koko a lena o e leng gore mmago lena wa mo prefera and then ka gare ga kgolo ya lena ntle le gore le kwele baporofeta ba re le kwele dingaka di re go ne le se le ileng la se bona lena se e leng gore se ile sa le sodiša gore koko a ka no ba se le ka goba go ne le se le ileng la kwa mmago lena a se handa mabapi le go se leka ga koko go seo ke kana ka re nna salbe fela ke ya ke o etela se ke dula sebaka se sa dula o ngwe mo tea fela ka kwa ga koko se ke se bang kana ka re a tshwantse gore ke o bolla bo sa jure go bollela ka ga koko but mma a change a bolela le ke mo kwa angere ke sa gola ke sa le moshimane a bolela le malome a re ke gopela o tše filmon o mmolotša mma o nyaka ko mmolotšetša ka ga dlaolale mara nna a ke rata ke nyaka ngwana ka bo tiša dikoma ka ena ka one lena le mmolotše ke a botša bo malome a botša bo abuta gore ba mpolotše bankiše komeng ka Metalberg go be yena ke a bona ba šetse koko ba kwane gore bebotla ke go mara wa ke ranga re mma a nyaka ga botsana but eo a ngere be sa le lena ke sa tsebe selo ke fo e kwa ke ria ditie ke le mshimiana fo kwa dipolelo di bolelwa go ya pele mara nna se ke bona selo mara le noga nako ke kwa koko sa le ke bolaya le nna no fela ke bona no ke a ke pedi gore ke a sa go pola ke tše pedi ngare sa ke di bolaya ka kwa ga koko le nna a sa dula ka kwa ga koko go lokile koko ga itšedi ya ka mola ka gare ga ditlhaloso tša gage o boletše gore go ne le tše dingwe o ile dilo ke tše dintšhi e no be ile gore re mo radiong mola e le gore ba tlile radiong go nyaka thušo and then re dula re kgothatsa batho kapa re kgopela batho kapa re botša batho gore batho ba thušege magagešo ke gore nnete e duleng tafoleng nnete e ka be le bohloko e ka be e jiša dihlong e ka be e segiša e ka be e kwatiša e swanetše e tšwe e dule mo ka baka la gore ga re tlo dumela gore re tle re re mola re tšwele ka mo radiong le re biletše ka dikhoneng goba go sa le re founeleng le re go ne ye nngweše maabane ke tšhabile go e bolela batho ba dia jwalo so dilo tša mohutowe re ka se di tšee dilo tše re tlang go di tšea re tlang go le thuša godimo ga tšona ke tše le di boletšeng mo koko tama le kae sikhona se vukile Eh. ba tšone ya tobora koko heyi bathi siyaloya yazi awa ba tšone ya tobora hawa siloya khulu ubaba ukhulisa abantwana ukhulisa unina Mm, ukhulise nabantu bakhe mm, ukhulise nenzukulwane zabo mm, mara ke uvele uloyida namhlanje mm. ngiyarareka yazi Uyara- ngiyarareka yazi ya uyathoma ukuzwa ukuthi wena uyatobora koko ngitshelwe mntazinyana lo muphi nakangithukako wo Lo. ngemtato nofana ngomtata umthuke ngomtata wo zamaloyo ezo ngizwe ngaye mm. bengithoma umuntu angitshele ngobuloyi ngalo umntwana lo alright koko a re direng se go hlompha nako bana ba ba re
ge ba ya ba porofiteng ba botsa ka mokgwa ileng gore o ba šetse morago ka gona ba tswelela diphekong ka gona abuti o bontšhitše phoso ya gore le tswa go moswariša setopo sa mmage le a itse ba taba eng simbambisa isitubo sikandina njani gore ke sebereke bana re ke sebereke koko kumla sikhathi ngolosihlanu uthi siyothatha uma nasibuya angithi sathoma ngisakubaba loyele ngale bathi kuphi ngemandebeleni le kwadlala then ngolosihlanu nanomgesi sakhamba nasibuya nathi ngifike ngimbereke before nizombathisa alright ngikhulumela leyo awa leyo ngiyayazi wa ikoko ka gore o la o hlokofaletše ke mmage ngaka e sa tle go bereka setopo ka ge a bereka ka ditopo ola ke mmage o tšhilafetše re mo a fiwa taelwa gore a ye go bereka mmage mola ka bo yena a tšhilafetše yong leyo yona ngizoyiphika ngobana umntwana lo langathunywa ngiyimini wangitshele selabuya ya wathi ngibuya ngakwantuli banginikela isihlathana sibona awa gogo singakhulumi amagama abantu singakhulumi imbongo zabantu ya inyanga yamupha isihlahla koko bengikhambe bengikhambe nawo angikwazi kumsakantuli nami kakhamba noso ariela koko asaphile so ariela kakhamba nani le mandebeleni ngimazilaphi mina njengoba nabe ngisekhenu nje ke awu bese ke masakhamba nawo nobaba ariela ngithi ngimazilaphi ntula ngithi kuwele ngithi ubeka phethe uma before zokulala nguyebeka phethe uma before zokulala iye keda lapha yena manje mina angimazi phela bengisesenrwana like gazi next nanithi khambe endaweni so ubaba loyo bekaphethele umama wakho umlaphele ekhaya ngakuphi ngumuzi wakwakho angithi iphelile jwale koko ga o tsebe ngaka e beng e tla ka ga gago go alafa molwetse ka ga gago ke a itseba a ke re ke kwa le re le tlo iphega ngizoyiphika yazi ngizoyiphika njani ngizoyiphika nathi batsho ngeta mncane gogo ngeta mncane gogwethu ngingakathi gogo ngisiseyisokana ngingakazi ngithoma ukubhujela uma phela bengazi ukuthi kubhujwa kokuntu nobhubhilwa kwenziwani whatever bengithoma ukuthi into ezine bengakazazi empilweni ari lokisheng batswadi gogo o boletse ka taba go phega before polelo ya bonnyane e goroga go ra gore o be o gana kapa o nyaka go gana ya gore wo Tobias o tsamaile le wena ya be ya ba wena o molaelang gore a dire jwalo ke e bo o nyaka go e gana and then mo go tswelela polelo ya gore o sepetse le wena le papa go Ariel go ba le re ke Ariel go ba le re ke mang then nkane lena jwale ka koko le papa go Ariel ge le fitla kwa mmushareng le tšea se e leng gore se swantse se bereke mogole se fa ngwana mola lena le le gona jwale ka batho ba bagolo umuntu loyo wathi watsho kubereka umsana ubaba ka Ariel beyangekho bekangekho ngemotshareni wathi kubereke umsana lapha esitumbweni lapha iya wathi sinikele umsana and then lena la bona ga botse gore go swantse go bereke ngwana o e leng wa mogo ebile e le o monnyane mo go lena yazi yaba njalo yazi and then wena koko wa no idumela gore ngaka ye go laela gore stopo se bereke ke ngwana wena o le gona o le mmane ya mogo ebile o swanela ke gore o ka bereka jwale ka mmage jwale ka motho mogolo ke no e bia jwalo la tšea ditlhare la di fa ngwana gore ngwana a bereke stopo a ya go makatša wena koko a ye ngithoma nami botho mo go e bona mara wa ivuma ngayivuma alright ngoba bengingayazi like ngibereke isidumo okay ke phoso wa mathomo koko ya bobediši why le tšhentšha difane ba le ba sa tsebe yeyi leyo ingirara khulu nakathi batsho ngitshentshi ifani yabantwana ba angazi
mina ifani yabantwana bayikatshentshwa ngimi itshentshike mangoko bazitshentshele bona banodade wabo difane di tshentshike ba bafe sengirarekane selekuthiwa tshentshwe ngimi ke ba bafe ba ba tshentsheng difane wa rra ke yena ye o na le mongwe re ka bane ka gae re feletse Eh. o shoto mo wane ausi ya rena o shetse ka o shetse le bana ba banyane le bana ba ausi yaka ya so ke re ba nna ke re ba tshetse ke ka bane be ba dule ba ke ena ba influence ba itsere ka mo go ena ke nyako kusha something a ke re sefane o ka se se change motho mo go ke man le mang ba ba tshentsheng difane mo go ba ke ye le o mongwe a leng ko gae ba ithu ba ithu ba ba change difane ka gore ke re ke ena mma o itse a fetsa tlhokofala ke re a ka ba botsa gore ka mo ke ka ga masuku re le kgopelo re spete masuku ba fela ba re masuku le o tlhadile mma go tlhadile masuku ga o ska re botsa ka masuku go be mma o itse pifa a raga motse o la nna le yena re thushana ra ka mo lapeng a re ka mo ke tlo go bitsa ka masuku bane dithipa tsa ka masuku a seng di kgomo tsa masuku a seng di bola morago di sa le ka para dithipa tsa ka ga masuku so mara ka mo go tlo ba se ke kgagwan le papa go le ka mo go tlo ba ka ga masuku and then bana ba ki ya o tlo itse ka sese bana ba ki ge ba change difane ba buetse sefaneng sa mang sa tata go bona a ke re nna le kgaotse ya ka re bereka ke date le bona ba na le ntate pate e mma be a sa nyako gore le be na be ke tseba be re sa tsebe gore e tshwanetse gore be e fitlhele gona ka moka bone ngwana a belegilwe ka sefane a ke ye sontate ka kapa ke monna a ka ke tsere mosadi if mosadi a belegetse ngwana a mtsere ka ntle o tlo foba e ba ngwana ka bane if ke gore a se ngwana ka gore ka motswa mangwe ke paletse ke palela ke mosadi aka so ebile ka mokgwa gore ka mo lapeng mma ka bane shetse a tlhalane le tate angere o tswetse pele mara ka bane ka mo go tsebagala gore ke ka ga masuku ka bane a nna nyalwa ka ga masuku e ka se ke gore bana ba tsena a fela a change a re le a o tlo ba bitse ka fane go be le difantse tse pedi ka mo lapeng mma eo a na e condone a re bana ba le bana le tata bona mara ka mo le dipasa tsa bona be di bitsa ka masuku re go kwele wa rra re go kwele le di-certificate. re go kwele wa rra nke felle feng a uso microphone mo felle kopelwana le kana ba re ke mang Pinky o sese khona tatabo u ko mo change sibongo ngithini ma isikhathi siyakhamba baba Pinky o thushitse ke mang go change sefane ke sesi o thushitse ke sesi a se kuku all right no ikwagetse all right kuku gore a re mo a tsebe kuku ba re o nyadišitše sesi wa tšhentšhitšeng bana difane ya sefane e tla ya ka kwa e tla arabela ke sesi wena ba re o nyadišitše ola sesi ola wena le yena le golle le lwang le bitšanang baloi o mo nyadišitše wa le selabo tša ba bang kuku gore o a nyadiša ka re lenyalo ke nto kgolo e nyaka batho ba family ba tseba le bana ba bo motho ba tseba heyi uyazi indaba le yide sinomntwana lo besingezwani muphilo loya ukuthathwa komntwana lo besingezwani o sa kwanele mangoko besingezwani nomntwana lo mkhulu lo bothata be e leng koko be le lwela eng ngeze bengitshele bona behlulela ini ede bisilwa bangakukhulumisi beyangikhulumisa wayini naningamtsheli ukuthi umntwana nango bafuna ukumlobola ngoba niyakhulumisana yini into iyenze ukuthi ungamtsheli ubhuti ukuthi kuzoba nolokha nje nomshado la ekhaya base balobola zange bebe mshado yona indaba le yokulobola wayini ngamtsheli ngoba nithi benikhona ukukhulumisana koko besikhulumisana mara besingezwani mara ukukhulumisana lokho waye ubunga kuberekisa ukuthi umtshele ukuthi bakwabantu bathi bazokuza bazoletha amalobolo njani njani a ke re be le boledishana koko o ra re koko go ya ka lena ka ge le ba bagolo le ka kgona go ria lenyalo ka gae la se botse ngwana ka gae gore go ne le lenyalo ka gae le ge dintwa di le gona ene le gona ge e le re koko o belelwa wena koko motho mogolo o ka se tšee ntwa wa yetiša pele mo e leng gore go diriwa dilo tše bohlokwa ra lebelela gore mang le mang a re kwane wena bo o santše a buti mmotse and then go tswa go a buti gore o atla mo magading goba yena ga atle na ka gore gonjwale ge re sola re ka se sole bana re tlo sola wena re koko o ria jwang magadi ka gae ngwana o mongwe wa gago wa segona gonjwale go tšhentšhitšwe difane go pharwa gore go tseba sesi
koko wena bo le gona ga dilo tse ka moka di diragala tsa go tšhentšha gore bana ba tšhentšhe difane yes ba rase wena mara potšišo ke gore na bana ba tšhentšha dilo tse ka fase ga mang ke mang ba mmotsang gore ba ya go tšhentšha sefane bayikhulu bebodwa wena o e tsebe koko thoma go e kwa le kgono angithoma uyizwani wayizwa njani ifike njani kuwe ifike ngepasa yalo alright ngwana o le motšhentšhitše sefane le mmitša ka mankoko wo ubizwa ngomthimunye umthimunye nguba bakhe wengazi o mo lobolile awa wa lobolwa lo mntwana awa so wa ile tšhentšha ngwana sefane le tseba gore ka setebele ngwana a santse batle ba gabo ba mohlaole pele ke lena mo se lebešitšeng ngwano le gona moroka that's why go ntšwa le mathata ngwano ka moka a swanela lena le gona moroka ee abuti o ihlalositše mo ebile ke e tsebang ke batho ka moka ge a kere mmago bana bakhe ge yena a šalle a batšea a ba bea faneng ya ga masuku o be a tee kwa dikwešiša gabotse ka re ditaba tše ka moka ga tsona ke tša gage di godimo ga gage and then ge mmago bona a fetša go robala bona ba kitima le mo ba nyakana le botata go bona ebile ba tšhentšha difane mara yeo maobane re tlo sola sesiwa gare sesiwa gare re tlo sola yena wa tsa wae ke re tlo sola yena sesiwa gare le yena o tsebile gore ke a nyalwa wa ya sa botša ngwanabo sesiwa gare o tsebile gore ke ya go tšhentšha difane wa ya sa botša ngwanabo kana sesiwa gare kofe sesiwe ka mola moprofeta mo ke sola wena moprofeta ka re boleleng taba tša gabotse gore di tlile jwang gabotse a o sa ka ntšhela go morago o bile le bothata go na le ntho engwe ba e bitsang gore o ka se repeat standard 8 ga i4 ga i5 o le motho o na le tlhaloganyo o tlo emelela wa nyaka thuso nna tate moremo a ke rate go tsamaya dingaka ke kerekeng o peta sekupu wena kereke be ke ya ba re ke dikagelo tša ZCC o kere ngwaneso a tlaišega ka taba gore o repeata standard ya ntšhela go morago ke bolele ka o ya ba taba gore na ke fonela Steve Pasaka ya mmotse gore ngwane o a tlaišega mara mo ke ileng kerekeng ba mpotsa ba re bothata ke gore le eme ka ntho e seng yona a ke tse re wa ntshwarana le eme ka sefane se seng sona that's why tšuti like be setse ke mmone gore o a tlaišega le sekolong ga a sa duma selo ofe ka wa ntšhela go morago ke bolele ka o ke bolelela mabapi le taba sefane gore e tlile jwang a kere ba re ke nna nna ke a e dumele gore ke nna ke mišitše kerekeng ya dikagelo ya ZCC ke thomile ke le mo ZCC nna before ke ya sekupung so ke tša ke fitlha ka gara kereke ya ZCC ba ra go tšwa ditaba ba re ngwane o bitša ka sefane se seng sona taswa e le modimo le badimo ba tlaišega a šalela le morago a bitša ka sefane se se leng sona ka fonela papa go bona wa phela le lehono o sa le gona kereke tše re no re kereke tsokone se ke ra di bitša ke ra gona ya ba gore ke a founa ke a botša gore awa ke a tsamaya ngwana šo a tlaišega ke šetse le bona ka mogara lapa a botaka o nyetse dula ka gaga ebile mathata mantši gore ka gae re sa kwane ebile boima gore sa kwane ka mogara lapa alright a re duleng dipointeng tše bohlokwa gore tle re kgone go tsentšha le ba bangwe so wa kry gore tshwanetse gore ba tšhentšhe sefane taba ya bona go tšhentšha sefane ebile gore ka gore sefane seela ka moka re lefo e bitša masuku o nyakega bohlatse tata go bona sepela le bona o nyakega motho wa bo3 a tswang ka gara lapa la ga masuku gore a sepele le bona yo tšhentšha ke mo wena o tseneng ke mo nna ke and then mara go tsena ke tsenšitše keng ke bona re go kwele sese a re kwane re go kwele a re kwane re rata gore dule le dintlheng a kere jwale go njwale ka mona ga masuku le berekisa difane tše pedi leng nna ke bitša masuku ke kgopela gore le nkarabeng ga botse le ka mola lapeng la mmago lena le a le tlogetšeng e le lapa la ga masuku lena le tsentšitše sefane se sengwe ke fane tše pedi and then sentse le tšentšitše difane dilo di fetogile tša ba ga botse la be la thaba la itea matsogo go ba dile a šo wa laeta ga a šo wa laeta sese
o ska tshwariša moya go palla go gore fetola theletše bona ka mola ga masuku ka mola se ntse le tšhentšhitše bana ba le tlišitše sefane se e leng gore mmago lena o tlogetše a tseba gore se gona mara a se tsentšhe yena lena la tle la se lata la se tsentšha dilo di fetogile le thabile ebile le itea matsogo gore sefane sa ga mothemonye se tlile ka ga masuku se tlišitše diphetogo o dilo di gabotse di gabotse motho se o a ba jwa ebile o foufetše ba sa dule rena nkere o fofatše ke tša moa jwago le nna a ke dumele gore o foufaditše ke ga kopo se se bona a ke ngangišane le baporofeta ene ebile a ke nyako o nyatša diporofeto tša batho se ga gabo rena ge moporofeta go botša re o tshwenya ke fane ya geno o santse o botše moporofeta gore tate a nyala mma ke direng a ke re o sa le moyeng moya o tla bolela le wena re no tsamaya o ye mola sekgweng o bolele le badimo ba geno so o botše badimo ba bommago ba go bolelele le badimo ba ba tloge mo go lena ka re ga ba lenyana ene ke moporofeta o mo jwang wa go palela ke go bona gore mmago ba o nyetswe ke moporofeta o mo jwang a ke re ba santse a bone gore gape mmago bana ba o malapeng a batho go ntse le bona le tšere ngwano le mo bitša ka fane ya bopapage ba bopapage ngwano ka gore mmago ngwano o nyetswe ge ba ka re ba nyako nyala ngwano bo mo nyalela kae ke go tsamaya re nyaka ditsela tša bakgekolo gore be ba robala kae jwale ene wa bona go ba moporofeta go tsamaya o nyaka malao wa bakgekolo a go be gabotse o tlo thuba malapa a batho gobane ge le leso le basadi ge re ka re bana ba lena ba tla ba le nyakolle ba direng metse ka moka e tlo phumega jwale lena le nagana gore a re boleleng ka mmago lena jwale le nagana gore ge e ka ba batho ba ba robetšeng ba a bona le nagana gore mmago lena o e thabetše nto le dirileng ka mola lapeng la gage mo baneng ba gage ye e leng gore yena o tsamaile a sa e dira ene a e tseba ene e le ya gage e le bane yena le nagana re o thabile ene a go no ra ka thaba malome ka kapa ene ntongwe e leng gona a re sken ra etiša tshenyo pele ra lebelela boloi ke nyako no le botša yona boloi bo gona re a botseba mara re seke ra no lebelela boloi le mo bo sa nyakegeng sa mathomo motho ge ba šala baloi ba mo fitlhelela sedimo sa gage se ba se mo katogile se katošitše ke eng gona ka gore ngwane o sepela baporofeta o a ya sa fole ka gore koko nto mathomo ge re phetha ditaelo santse re phethele gore ngwana a fole ngwana a ka se phethelo ditaelo bolwetse ba gage bo a oketšega bona o thomile bolwetse ba sukiri kwa gore bo mo thomile neng ene bolwetse ba sukiri koko ge re ya ka sekgoeng gannyane bolwetse ba sukiri bo kgona go hlolola motho gore a foufale bolwetse ba sukiri bo kgona go hlolola motho gore a hema ga boima bolwetse ba sukiri ka bo bona bo kgona go dira motho gore mafelelong o kry-ile gore wa ruruga o ba le tsona because bolwetse bo affecta di-organs tša motho bo di-kidney bo pelo and then ge di sa tlo di sa šoma ka mokgo go nyakagang ka gona bosebete e thoma go ba bothata godimo ga motho so ngwano o ne le mathata o hloka thušo and ke rena re ka mo thušang boloi bo gona a re bo berekeng re bo bušetše morago re seke ra ya kerekeng wa kry-ile re ya kerekeng re ya rapela re phetha taelo mare ngwana ga a fole wa ikwešiša ge e le gore koko wa loya o e le sa meetie ka letšo ya makala gape a go tlo le thuša gore le no fela le moiša kerekeng ba moporofeta bare no lebaka la gore batho ba re ya ga moremi ba tla ga moremi ba nyako kwa bolwetse ba nyaka kalafi wa ikwešiša re ne molwetse shu re nyaka kalafi a re nyako kwa moremi a re porofete a seka re alafa goba a re botse dilo tše e leng gore go sa sa dine kalafi dilo tšeo a go bohlokwa be go se bohlokwa ba consultation re ya go consulta ra ke re ya bolwetse re alafa bolwetse noto gore re tla okobatša bolwetse mmele wa sesio ka bona o na le bothata mmele wo o na le bothata ene o šetše a le bolwetseng bo e leng gore o phela ka treatment ye e leng gore o tlo phela ka yona bophelo ba gage ka moka swanetše a iamogele yeo ya mathomo ya bobedi fo tabeng ya boloi re tlo bona re bereka jwa lena potsišwa ka ši le o montšha bua mmofaneng e le mmušetše kua go mmaga gobane o ga a nyalwa mmage o sa le malapeng a batho ka mola ge le ba le mebereko le diang le bitša ba ga mothemonye gore le bitša ba ga masuku goba le bitša ba bommago lena
bothata tsa ke malome ka kapa ge o porofitiwa le balla re mo porofite o nyetse na ene le go le mo moroka se sune bana ba kae ba itere ke ba monno moteng a se ba monno moteng ya kene mara o ba beile faneng e ratang go wena ge motho mongwe a ka tla tšea bana ba go ba tšeiša difane ka bopapa go bona o tlo tekwa jwang ba e leng gore wena o tlhalane le bona a le sa dula o tlo tekwa jwang radio e khomotse wa nka se re ke tekwa jwang ka gore ngwana a tshwenyega tshwanetse o ratše se a wa sese o se kwa ba mo porofeta le shaedi jwale ka ba porofeta ba ba tsame ba go porofeta ke re jwale ka motho a mme o ne bana ba bararo from different fathers a kere o ba beile faneng e tee e leng gore e rata ko wena ebile e amogetse ko wena a kere ke re ge gone jwale o mongwe a ka tswelela tšea o mongwe wa bana ba gago a mo faniša ka fane ya tatage then bana ba gago ba tswa maphatla o la bitša ka fane ya tatage o mongwe a bitša ka e nngwe o tlo tekwa jwang awa yona nka se kgone iphetola o ka se kgone e fetola kere wa tseba gore wa o sa kgone ka baka la gore wa tseba gore nte o e dirileng e wrong ene o ka se yona nto o tšhabang go e bolela yewe ke e tshwereng mmago go ndwa le kwa robetseng gona tlogelang go tliša ditlhakatlhakano ka metseng ke lefetša le blameng baloi go ne dilo tše dingwe go ne malwetse a mang a tlo tliša ke badimo ka gore ba se ba thaba ka molapeng mmago le naka se e rate nto le e dirileng that is why le wena o palela ke go e fetola ka gore le ka lapeng la gago a o enyake mara o išitše ka lapeng la mmago nto o e dirileng e wrong kgaetšedi yaka very wrong ge nkebe mmago a nyaka gore bana ba e ba fane ka mothimonyeng ke ba tikišeditše bona a sa phela yena o ba beile faneng ya ga masuku ena a tikwešiša ga botsa a tetseba tlogela go tsamele re ge lekwa ba porofeta le seke la tlhatlhamolola diporofeto la di nyakiša gore na ke tša nnete na go jwa le ngwana šowa bajwa a re tsebore ke malwetse a bophelo a re tsebore ke boloi a re tsebore ke badimo goba ga re tsebore ke eng a ke re go nwa le moroka ge bophelo ba ka bohlakahlakane ba re go nna ba re tsamaya ga maubane o ye go phasa kapa changes fane o bitse ka sa ga maubane ke swanetše ge ke fetša go bua kua ga maubane kua mephasong ge ke bua se sengwe sona swantse se tšhentšhe jale gore se tšhentšhitše mara mothoso o a ba jwa ebile o babela ke ntongwe lengwe mo mmeleng o bana maubane ne a go bohlokwa go ya ngakeng go ya go kwa taba wa se kry-e solution ke ntola ke e boletseng ge ke thoma mo kare ke kgopela go bolela le molwetse e ke lebeletše molwetse o hloka go hlatsiwa mahlo leihlo la kamo le la kamo la a leswane wa ikušalela le a bontšha gore le na le cataract ene le a bontšha gore ka mogare o ka le lebelela so le na le kolo leihlo lela le a go botša gore no a ke swane le le ene a ke gane koko go boloi bo le mopharang ka bona ne mara fela nto ke nyakang go le botša la mmana mokgekolo o godile o le godišitše ene ge e le gore mokgekolo o ria dilo tša go tswa tseleng go nyakega lena le mothušeng le mohlapišeng se ke la mongalela ge e le gore o ria diphoso mmontšhe mphoso tša gage a kgoneng go ka kry-a thušo wa e bona mara dilo tše dintše ka molagare ga lapa gore di diragale go na le lebaka lebelela mokgekolo o godišitše mmago lena mokgekolo o godišitše mmago lena le kgolle o godišitše lena ka gare ga kgolo ke mengwaga ka gare ga mengwaga go na le bophelo ka gare ga bophelo go na le diphoso a re seken ra re ge re bona phoso e le tee le ela ra lebala mengwaga ka moka mo re tswang gona ge e be e le mmolai ka nneteng ke ba le tšheletše le ba banyane ge mokgekolo a šala a tšea mmago lena le godiša le mmago lena family tša bo mmago lena di be di le kae mo e leng gore mokgekolo o ile a tšea maekarabelo a gore nna ke tla rwala morwalo wa gore ke tla tšea ngwane wešo ka mmea ka ge mmago lena ba ro a ya kua mmaga a yang yena o moswere koko a mo godiša ga boima a le kae a le malapeng a batho malapeng a batho go ne dipolelo malapeng a batho ba ne le dipolelo tša gore ngwana bo bona wo koko a beng a fepa lena o be a dirang ka tšhelete a fepa lena a sa fepe babo mokgekolo a ka no bane diphoso tša gage ne mara fela ge e le gore mokgekolo o ria tša go tswa tseleng ke kgopela le rekeng pudi le hlapišeng mokgekolo a
network a be gabotse koko o hlapela gore ge o ya kwa ditaoleng tša bona o se ke wa tswelela lebaka la gore o tswelele diphekong tša bona koko ke pelo ya gago e ya baba ya baba ra ene pelo ya gago ge e baba thuwa mrwana ge dipheko di wa mola di re motswadi ya lena motho a le godišitšeng o na le bothata le lena tene ka ge e le gore re šetse re thoma go nagana gore no mane gore a re motho o la wa re loga gante a leloe o le godišitše le kgono le motlogetše ke motho mogolo o kwa bohloko ka pela ene ga e kwa bohloko o llela go batho ba barong ene batho ba barong ba llelang go bona ba mo capture a ke re ba mmona mohlako a sa ne ba ka mothušang ba mo tšea ba mmea gausi ge ba mo tšea ba mmea gausi o thoma go tšhomana le bakgekolo ba e leng gore a ba right a ke re gore koko o bualo tane bakgekolo ba le ba thoma go mo fa maele le go mo kgothatsa wa kwešiša then o thoma gore le nna e re ke etswe ke ye kae-kae e re ke etswe ke ye kae-kae e re ke etswe ke ye kae-kae ga e tla le dilo tšela ka mo di a mo gobatša gobane nto ke tlo le botšang yona ba gešoši go na le pholo ye e nyakang setlhare bolwetši ba pelo ba dipalabalo gore motho a loke a be gabotse le o mogolo o lokiša ke polelo fela o ya ka gore na motho a mo thušang o na le botsebi ba go bolela le batho ba bagolo ge ba šetse ba le seemong seo sa gore ba gobaditše ke bana na ke botšišitšego se se kare ga koko o boneng ya go tšhoša go bile boima go yena gore a bolele wo wa gare wa ba jwang molwetši a re no mafelong ke no bona motho a hlame ke bolaile noga ga koko le a buti ka kwa gore ke ile ka bolaya noga ga koko dinoga ge di tla ka lapeng koko di re bontšha re dira di tsene ka gare ga motse ya re botša gore ka mo gare ga motse o go ne le mathata wa ikwešiša koko nto e leng gore gona koko nna ke ikweleng bana ba lla ka thekgo go wena koko ge ba dira diphoso se ka ba balela ge ba go roga koko modimo o tla go arabela ge go ne modiro ba bitše koko ba botše ka moka ene dilo tše di swantšeng o di dire jale ka ge o le motho mogolo ka gae koko di dire bana ba ge ba dira phoso ba direla mmago bona o robetše go šetše wena ko wena o ka dulang fase koko wa thieletša dillo tša bona ka mantšu a mang ke no ba ke le botša gore le leso le a hlokana ebile le a nyakana ebile go bohlokwa gore le swarane gore le kgone go lwa le sera go na le sera se se tseneletše lelapa le ene sera se kgona go franta ka moriti wa motho ene ge se beya moriti wa motho pele ge batho ba ya dikerekeng ba ya dingakeng go tswelela motho ola wa modimo motho o le godišitše bana o le godišitše sese ene go bontšha sese moporofeta koko mo gongwe ke nnete o le godišitše bona le kgonne o ria lenyalo le ba babedi la tima ngwaneng ka re le wena be e le maekarabelo a gago moporofeta gore o botše ngwaneng o re ke a nyalo ge e le gore wo mma a mmotša wa ile ka ria lenyalo lena le bana ba motho magadi ngwana bo lena mong a se gona ke bona abuti a nyaka go bolela mo mofelo kopelwana le ya kgone o kwagala ga botse koko ke fela le nna ke bolela le yena thata ba koko nako e ngwe o mmotša o na le tlhaloganyo le gore ke ena o mogola a fetolo ore a kgone gore o ka mmontšha es ke tlhaloša gore a se ona magadi ao fela le ditlhaolo es ke tlhaloša gore ngwana o imile 9 months bona o imile 9 months a be a belega ngwana a seng ka mpotša a re kgopela o tle ka mo ngwaneno šo ka mo o tlo bona mohlološo gore gore o hlaoletse bana ke botša ditlogolo tša ka ke na le go tsona ka di re malome go nna a ke tsebe maga bona ke le malome ke itšalo ke le malome a bona nna ntho e lengwe o e dira ka kwa gagage ga ntsebiše nna and a ke thoma ke re ke a botšiša e bang ka re jalo nna ke ntweng ke nyako tseba dutše sa swantse re ke di tsebe and jalo a go tla mathata ke nna swantse gape ko arabelang go jala ke ngwane o tlhokofetse o mepetse ka ngakong go ria gore tutša motho a ke ditse gore di tsamaya bjang go riang ka bane ka mosano kry ba re go na le ngwana wa lla go riang gore ga re tse dutse as le maloba a fona re o nyaka go tliša moya ka lapeng tutša motho ke ka se ka laboraro ore
ka mkibela ke go tlisha moya wa mmagolena ka lapeng emapele o utlisha a utša kae kua ga gage a utlisha ka mo lapeng la mmagolena o ra ka mokgwa ga di mmagolena o boloketswe kae o boloketswe ka gae mo motseng a gage o tlhokofaletše kua ga mmangwane kwa ga wena and then mara a se bolokele kua a tla bolokelwa ka lapeng la gage and then jwale o tlisha moya jwang koko ka lapeng la mmagobana ba o utlisha jwang nke gore tlhalosetse ngiyemntwini ne umuntu wathi no unento kunesinyama ngakwakho ya nonginesinyama kwabhubhela abantu ngakwakho ngathi mntakadade wabhubhela ngakwami ya wathi bekumele abantu bakhe batheke imbuzi bazokugeza umziloya banigeze nani nithathe into kanileyo niyorhatsha ngakwakhe nithathe ini into enigeze ngayo leyo mapele koko ba reka pudi ba tlo hlatswa lapa la gago ge ba fetša whatever ye ba hlapileng ka yona ba itša ba go etšhela ka lapeng la ole lame la kwami ba tla ba hlapetše kae asithi ngababiza ne ngathi wena Philemon ngubani ngomkhulu batsho iye emntwini ayokufakaza bonyana kukosa nitheke imbuzi lena wathi ye yangena nendweso koko kinya ko ukwishisha eng bana ba ba swantse ba reke pudi ba tle ba hlatswe lapa la gago ka gore mma go bona o tlhokofaletše ka go lona and then ge ba fetša go hlapa dilo tse ba hlapileng ka tsona ba tšholele kae ka jarateng ya gago yabo ya bona koko a re kwane ntwe le bolelang a e kgonagale ge motho a hlapa senyama re ka se re a bua tšee senyama a se tliše ka gae lalelake ene koko ge mmago bana ba tlhokofalela ka lapeng la gago ga e ya mmušareng a la molaelela ba tša se ka mkhupirege gobena wa pupane samthatha samsema wathatha msana lo sathi simtshela kubona nina ubhubhile sathi safuna iveni bona somlayishe ebusuku simse sokulala kwakhe ekseni iyechi mthathe walethi yechi alright go lokile walethi yechi yamthatha salisa ke and then lena jwale ka batho ba bagolo le dirileng go laela mmago bana ba ki gore simtshele bona o emotsela ye mochara ka sai wakhe alright koko sirong lapha a ke tsena ga nnyane gona mo ngwana o mmoloketse kae wa o usekhaya ga gago wa ile sa moiše ga mmage a ke re ngwana o ne ga gabo unendo kanza ka nako e ba yeng ba moporofeta ba etla ka dilobola tšeo ba tlile ka ga gago ke ga mang ga gago koko kwamsisa koko wa tseba o motho o mogolo mara o tletse ka diphošo ene diphošo tše e leng gore di tseba ke mang le mang gore ke diphošo bana bakhi o godišitše mmago bona o dirile ntho e botse o godišitše bana bakhi ke ntho e botse mara bana ba se ba gago ene e seng bana ba gago go ne dilo tše ke e leng gore di a gapeletšega gore di tshwantše di ye lapeng la mmago bona e seng lapeng la gago alright gonjale o kgonne go tseba gore mmago bana ba swantše a bolokelwe ga gage mara ngwana oki ga a tlhokofala o mmolokela ka kamoreng ka lapeng la gago wa o sa moiši kua ga bongwano zange sicabange mara ka lehu la mmago bona o qabangile makoko maobane ba ka se moiše because ba le bona ba nyake lapa la mmago bona umuprofeta le bona ke a ba sola abafuni vele bathena ngiseza lapha ya abanyaki ya nangeseza lapha ya ngizokubulawa are monyake ka kwa a ko go botse gore e tlile jwang a se ka fo e tsena ka gore re tša re monyake ka gagišo mama ko na le 19 years a tlhokofetse o ka se fo thoma go hlaba pudi be ka go feta nako go founela ke re gane mokgekolo gore a jwang a re sepela ka mo ba re botsa ka wena wena wa thoma gore nna ke ile mothong a botse nna o botsa ba botsago
a re nna ke Bengiza kutshela njani nje ngoba na ungithuka. Awungithuka msi. a mpotse Ee. ke kwa ka batho setse ba mpotse gore ena o tlhabile pudi pila ga monyako ka ga gare lapa la gage a e tlhabela mo go robetsego mma mara setse nna ke mmotsa ke mofeisa ke re bokgwekolo ke kwa bohloko re felela ke tšhelete ka gare a lapa la gešo mo ke sepelago go tswa wene mo re yang go tswa wene mo re lelago go tswa wene gane ke eng bothata ba ka mangelo ya ka gare a lapa la gešo alright ngwana o imile tate morena ka ba le toro ke robetse bošego ba mpotsa ka mpa abuta ka ra e tsebe le nna ke e tsebe mpa ya ngwannyane ke thomile e tseba ke lwalela ke ngwana go founa a o so mongwe a re le reng le sa thuši kganyi ka ngwana gage a mo lwalela mokgekolo a reng ka se tšee malwetse a babedi ngwannyane o imile a re o imile nako e ngwana o hlokofaletše ka gara mpa o sepetlela o etse already treatment a gage a fihla ka sepetlela ba re ngwana o hlokofetse sepetlela ba re botšiša ka gae gore re montšhe ore o tlotla re go fa matšatšinyana o boena mokgekolo a re awa a boe ka gae maybe re tlaya masantšoneng o tlo e arabela le ena molwetse le kane la mmotšiša nna ke ekwele ka molwetse le ka tatago ngwana molwetse mokgekolo itše a dutse le mpa ya ngwana a hlokofetšego a re thomo o bolela setse ke motšera sa hlwa bona mahlong wa tswa polela gore papa go ngwana o tše a sepela le yena wa tšwa tše di tšwago a re mokgekolo a e sa lokolle ngwane a e sepetlela a belege ngwaneo ka gore ba itše already o hlokofetse ba itše ba go founele gore re kana ra montšha ngwana ore maybe o tlatla re go fa 4 days gore o yo tenagantšhiše ngwannyane ese gore go reagalaga gore le so mokgekolo a re tla ka gae papa go ngwana a morela re nna ke feletše ke elwa ke founela mokgekolo ke re fa mokgekolo e founu ke mmotse gore kgane go reng o dutse le ngwana sa pheleng ka gara mpa wa o sa lokolle ngwane wa batho a ya o mmelege da o tša a fetša o mmelege ngwane o mmelegetše mankwene nna ke thomile tsebela tšatši leo gore ke miscarriage a ke sa tseba mpa ya right moroka ke gopela gore Re e rume and then re kgone go tsentšha balli ba le ba lapa la bobedi ba le alright ke a leboga moporofeta 1 o swanetše go ria dilo o botse abuti le swanetše le ye ga bolena ene ka kua ga koko le tsweng ga botse le godišeditšwe ka kua a le nyallwe ka kua be le ile ka go godišiwa le swanetše koko a rie jwala a laele badimo ba ka mola gore bana ba le ke beng ke ba godiša ke ba iša ga bo bona ngwana wa sesi o swanetše go tla go tšeiwa ka ga koko a ye go phuthwa le batho ba gabo sesi o swanetše go tšwa faneng se sa gage a boele sefaneng sa mmage le ngwana wa gabo mongwe a tšwa a boele faneng sa mmage sesi o nyaka go alafiwa ngwana ga go nyaka go alafiwa go nyaka go kwaniwa ka kua gare ga lapa go nyakega bophelo ka gare ga lapa go nyaka go rene moya wa kgotso koko ntle le go senya nako dilo tše dingwe gore go be diphoso ke lebaka la gore o direla dilo tša bana benu ka bagadi ba gago mola e se bana ba ka kua kgati e go betha nnong ke lebaka la gore o ria dilo ka mola ene o tseba re le ria phoso ene koko wa go dula fase le boa butila kwana ra kgona go ka le thuša a ke ne bothata ba gore ke go thuše a ke ne bothata ba go thuša sesi mogare molwetse o santse re mo thuša ka pela ke molwetse and then o e leng gore yana o ria llo tša go tswa tsileng mo di rene ditaelo ka kua re tla di bereka di tla bonana le yena ka re sesi a ka seno o ba a jwa swakere then ge e le gore ke bolwetse ba tlhago di-doctor tša sekgowa di tla bonana le yena rena re tlošetse re di bonang tše dimpe akere then ka ga e go kwaneng akere ke nagana gore e ya wela maobane lapa le re swantse re le bereke ge e le gore koko wa dumela ka lagage re ka le bereka le lapa le e leng gore ke la boabuti le bohlokwa le santse re le bereke la gabo bana ba la gabo ba ba le go fa koko akere ene le die bua la le kgopele badimo tshwarelo ya dintwa tše di bileng gona ka moka
mara zobe sa tshwareleka sorry zobe sa tshwareleka koko go swarela bana ba dikgopi o le mokgekolo go ka se go thuše diphošo tše dintšhi di diregile mo matlhong a gago ene e le wena o swanetše go bontšhe bana ba diphošo go era gore tlhakatlhakano e ntšhi mo go lena e hlotše ko wena ka gore go o le motho o mogolo dilo ga o di dumelele gore di diragale o di bona gore ke diphošo wa di thiba a kere mara ge o di dumelela gore di sepele wena o le motho o mogolo ke wena o rwalang maikarabelo a tsona ka moka ka baka la gore bana ba hloka motho o mogolo gore a ba hlahle then ge motho o mogolo a ba tlogela go ra gore o kwana le tsona a kere so gonjwale wo mogolo gore o ka swarela bana ba dikgopi wa ba tla tlhokofala o swaretse bana ba dikgopi a kere gonjwale ge o sa nyake go berekišana le bona ga botse le tlo kgona jwang go tla go tšea moya wa mmago bana ba ka mokgo ba go laeletseng ka gona le o iše kua ka gore e hloka gore o kwane le bona le boledišane le berekišaneng gore ngwana wa wo a tla tswe ka mola ka moreng and then a išiwe kua Tweefontein a ye go robala le kokwage e hloka gore wena o swantse o berekišana le bona ga botse mara jwale ge o re e tla swarelega a re kuše gore na o ra jwang ba tshonjala setšo koko o motho o mogolo ba ke bana ba ene le bona ne bantwana mti ba khulumile ba ithandra ene le bona ba swanetse ba tsebe gore a o thaka a bona ge ba itla mo go wena le ge o ne le diphošo ba swantse ba tle ga botse ka baka la gore ga go ne motho wo a ka bang rommo ngwaneng ge wena go njwale o ka tekry-a o elwa lekoko re tlo sola wena ka baka la gore o ka se no le mogekolo e se taka gago mara ge go e ba le diphošo re sola o mogolo ka re di diragala a di bona a kere so le hlompheng mogekolo ba ka no ba le botsa gore o a loye ene le ge e le gore ke moloi ka nnete ke koko a lena jwale le nyaka go mo fama ene le sa mo hloka mogekolo mo tseleng ya lena ya bophelo go ne dilo tše dingwe le rata le sa rate le hloka gore di bereke ge kore sontse le kopane ene le di bereke ene le seke la tswa ka mo lapeng la mogekoloki le sa tswe ga botse le swantse le molaeleng ga botse mo le tlhokang gore le moleboge mo le tlhokang gore le mosole le mosoleng le seke la mo apesa ka diphošo fela mo o ka reng ga senka e ba motho wa go dia tša nnete mo maphelong a lena re lebogile re tla lekana ka mola reception ka mona re a tla tše dingwe re tlo di feleletša ka mola o fa mmino o ratang motheletši wa motse community radio gona fa le go 96.3 FM ankele mozondi mankgakganyane nna ka lebitso ke nna morwa motšhamaubane ka kapa ya radio the pusha mena re a leboga moroka šibawe balli ba lapa la bobedi eno ba dumediša o ba amogele semmušo ke moka re nape re namele ka bokgeleke prof ya a ke go leboge malome ka kapa le kae ba gešo re gona magageshu ntle le go se senye nako re a lamogela malome ka kapa eno ba botša melao e la kgašo ba nape ba tsene ditabeng ke ba ga mang ke ba ga phala ba tamelanyana tšhwanyana ke ba ga phala aga bana bešo difounu di beng silente re pentse re di a phošo ga re bitse maina a dikereke mo moyeng le a dingaka kere ge e ka ba o ile wa ya kerekeng wa diagalang eno ba o ra wa ka ya kerekeng tsoko moporofeta tsoko ngaka tsoko moagišana a rena jwale le jwale and then re kgopela gore ka mokgo le ka kgonang le boleleng nnete jwale ka batho ba ba hwang le boleleng nnete le beng tafoleng e ka be e le bohloko e ka be e iša dihlong e ka be e le jwang re inyaka mo e phela gore le kgoneng go kry-a thušo ye e leng gore e le kana kere ya ba tla tetsebiša ntše re bolela a riele jarine ke dumediša ntate moremi le ntate ka kapa le bašomiši mmogo ba lena ke dumediša le batheletši ba motse radio station nna leina la ka ke nna mmakoma ke tswa lefasena tafolkopo theoša tša tafolkopo di tla di theoga thaba di tla ka moteteng berie ke ngwaletše mo dipitseng tše kgolo ka ga ke bona lapa la gešo le sokola
because lapa la gešo a lena boroko ka gae a gona boroko gore ke šale ke ngwalela mo dipitseng tše kgolo re tshwenya ke mafele and mafele a gona a tletše ka mongakong sale ra leka go a bolaya a fokotšega a satla sa ba gona so gonjwale a gona a tletše ka mongakong le ditšhita dingaka le tšona di tletše ka mongakong a re sa kgona le go robala di sepela mo mabotong a re robala a re sa tima le mabone because re a beifa dino ke tima mo mabotong and then le magotlo le ona a gona re lekile a bolaya a sa nka hwa a no hwa a bua so ka ga ke ngwaletse mo dipitseng tše kgolo ke a bona gore bophelo ba gae a gona tšwele pele boyeme ke gore a gona ntelokang a gona manyalo a re bereke a gona ntelokang dijo a di jule ka molapeng di no fela awa and then se sengwe le gona gape ka mogae re tshwenya ke dinoga re lekile o di bolaya empa awa a di fokotšege so re tšera ya tsoko le gona ba re botša gore go na le noga ye kgolo na mara a sa nka ra e bona re no kwa ba re gona so le nna bophelo ba ka a bo sepele gabotse go na le selo se se ntshwenyang se nrobalang se nyakang digwara so ke sona se se ntleišang bošego kore a ke robale so selo seo se tla mo go nna nakong yengwe a ke se bona mo ditorong se ntlela ka seswantšho sa monna nakong ye nngwe se ntlela ka sebopego sa phofolo mare phofolo a ntsena ke e bona e le tšhweni because tšatši le leng ke sale ka re ke robetse ke na ke nnoši ka mokamoreng sa tla mo dikobong ka gore go na le nto e kenang mo dikobong mare ka tsoga ka lebelela ka go tse go sena selo ka thoma ka robala gape ka swara ke segateledi but a sanka ka bona selo so fruga ke tsoga ke kolobile and then ke kwa bohloko mmela ka bohloko le popelo ya ka ya baba e fele ina le go fele ka re go na le so se tosang but a ke tsebe gore keng le theka la ka le lona le bohloko ke a bajwa a go sana nto ke iriang because a ke tsoga metle frugo ke tsoga ke le mmele wa ka o le lamo o lapile go no phela go no re ke no phela ke robetse and then ka molapeng la gae a gona bophelo ra sokola a gona nto e lokang na re kgopela thušo ka ga ke ngwaletše mo dipetseng tše kgolo ke bone gore a gona selo se se lokang ka magare ga lapa la gešo koka moya ngwana gešo boela fase moya o tla le tsona gabotse o ke mokgekolo mmago mo fele kopelwana mmago rena ke morwedi ya lena o la kere makoma ka kua lapeng ka kua ba re gone noga wa e tseba ke a e tseba le ge ile gore a kere ga re e bone yona ba ile ba bolela ba re gona bjale a kere go tlhoka sona sa gore o katane gore e itswe o tlo e ntšha kang go e tekeletša nna ke etša ke itšano that's why bjalo bana ebile šiba ka ga ba re aowa rena bjale re tetlatlhela kwa pitšeng tše kgolo bjalo nna ke re a ke tse gore ke eng ke re dirang ke a dumela ke na bothata ke a ke tsebe selo a kere ka re matlaga ke na wa gore ke thuše bana ba baka ke baka go ka moka ba ke baka o belege ditshwanyana mma gore bile a di a felela di a shota o shota ka dikgomo kuku o le go etla dithokolosi bjale dikgomo ga ditle di aga thobela ka pitšeng tše kgolo ke dumediša ntate ka kapa le ntate moremi nna lena la ka ke nna mmatsele mphala ke tswa fase lela tafolokopo ke tlile mo le nna ka lona lapa lešo lapa lešo awa le kuša bohloko ka gore ra hlaka ba le batho ba re hlweile a rate ke motho ya re sepela mo tseleng ba re lebelela ba le lebelela nna bana ba ka ba mmakatša matšatši a dithuto tša bona le difase a ke tsere ba di akeng a di sa kgatlha go tša le mathomong le nna ka koraka ke tshwenya ke dinoga le dikatse di fotla bošego di folla a ke botša mokgalaju ke re katse wa ekwalele gore eya katse ke a tshadi folla le e kwa jwang gore ke a tshadi ka gore le ba le robetšelela ka ntle ke ena o gore ke a tshadi ke katse a tshadi ke mmotši ke re
ka tsa tshadi ka fotla mogaga go etlela na go kgonega for awa ke ka tsa tshadi ke mogala ba gago alright dinoga ja tla ra jo bolaya ke na le bana ba khwe ke moka le tsona ra mmotsa o for ke dinoga le tsona di latile magotlo di tloja magotlo ke di ra di bona ke di fotimelela na go ke fona mehlala e fitila ke tsere ya kae le boroko matšetšana e be ke sena bo ba masenkeng o fela gona mela silwa ke tsere keng na jwa lenkane ba ra go ne manyalo mara wena o re mogala baka ao manyalo na gona nna ke tsebe Ke re ba filo tšea babea. bo filo tšea babea ka je di re nang go tlhobole mask o gore o tlo kgona re fa ditaba mo tlhobola mask tlhobola aga tsena ditabeng re kwa Thobela le kae? re gona ra le Bagashi ba bolela thobela- ba bagashi ba- mutse Nna leina la ga botse ke gopele o ba tlhokaina. awe ke Wa- pila ba wa- gape wa ba thoma gaphala ke. go a swana. wa thoma ke mara mosadi o kgane o di a bua tlhokaina a re sa ife nako ra re wena tša gago re tla di bolela ka ko le ka kua re go bolela selo ka mo re nyaka batho ba ba tsebišang gore ke bomang a re ne bo tlhokaina mo bife o ka ntšha tša gago ditaba yema alright ke kwele ditaba ka ko di feletše wa ja fele A di a re felele. ye mmakoko a di felele se seng gape se se ntshwenyang ka kwa gae ke ngwago mongwe a ke sa gopola re ke 20 mang ka re ke 2015 ngwane mongwe wa gae wa mafelelo a na le lesea le le filo timela le le godimo ga mpete le gong jwa ra tlabega a re tsebe le kae lesea o reng leo. lesea le timetše godimo ga mpete mmago lona a tlhatswa ka ntle la mang la ngwana gae o mongwe wa mafelelo mosegare mosegare okay le timetše go ne mang ka mo gae no go na le abutaka go na le lona le yena mmagongwaneng go na le ye ausi wa ka la dirang ge le fetša go timela lesea le a re sepetse re nyakile a sa nka ra hwetša thušo ka gore lona tšatši leo re tše ra hwetša kwa gae go kitima maphodisa go tletse mphakati ba rena ra tsa gore ngwana o kae nna mara re tsebe gore ngwana o kae mapele o wa geno o ka re batho ba ba tlo bua ka la bobedi batho ba taba tša bona ke tšintšhene ke tša nnete sesi motho a timeletšeng ke ngwana o kae o gona mara a julo gae o jula ga gage taba ngwana o e fedile ka goreng re filo e tlogela ka gore na re bone gore a gona nte le lekgono le a letse gore ngwana o kae wa phela o hlokofetse go diagalang a re tsebe nna ke tesa ke nyaka thušo ema re kgopela ye re tle re e botse ke mmago lesea a ba boela bobedi gape ngwana a ka se ne o timelela godimo ga mpete tafolokop ngwana o ra re motho le ge ba re wa utswa a ka no tsena ka mo gae a utswa ngwana a ona re tšira fo makala le ngwane o a re le gong jwala a re tsebe alright koko ge e le gore ngwana o utswitswe go be go ne mehlala ya go bontšha gore go ne le motho a tseneng ka mola ka moreng aowa mehlala beso gona alright ngwana o utswitswe ba thubile kae aowa a go ne mo ba gona mo go thubile pšhatlegileng alright a go ne mehlala a go ne mo go pšhatlegileng go ra re lena le lebaka mo gae le a tseba aowa aowa ko e kgonagale re tsebela kae a bona ba tseba koko le ra gore gone jwale ge e le gore motho o tsene o utswitse ngwana ka morago ga ngwana o go bile le bana ba ba kae ka gae ba ena mmago ngwana aowa o bana ba le bane wa e ba sa utswi ba bang ba a re le ka rena ke kua e ga re gago mola wa makatsang ga motsola o ile wa utswetswa abo a se ke ke utswetša nna a e buela bobedi a batlela bobedi ga fela le bueng le titukišitše ka gore re a tseba gore ge le tloga mo weekente le ya go dula fase la bolela ge ba bua mo kala bobedi maobane re tlo kwa story se sengwe fela a re ba tlogele ka mantšo a nna go ba bue rena mathata ke a lena le tlile go rena le nyaka thušo ene go thušo ye nngwe le nngwe ye le nyakang
rena re tlo le thuša ge lena le bolela nnete ene ge batho ba fitlhile gae ba bolela re ba bona ka pela kudu le go ba kwa re ya ba Le go ba kwa- gore ba boletse gape ba sola tše ba di boletsweng ba nyaka tše mpsa mara ke tshepa mmakoma man. Ya mmakoma o tlo re fa tšona di fiša a lejarini wa gapeletšega gore yena ga a fitlha gae ka ga re o nyaka thušo a re ne bothata ba go thuša yena fela go bohlokwa gore le tsebe gore lesea le ile kae she mohlokaina o right mara no hlokaina o ne tšhelete ya go ya ka ntompedi ya o ne tšhelete ya go patela ngaka batswadi moroka batho ba bane mathata a mantšhena a ma-serious o kwele gore gape taba ya ngwana ke yona taba a mathomo ebe ba swantse ba e revo mara ba no thomile ka mafene ba thomile ka magotlo dilo tša go hloka mogolo gape tšewe ke dilo tše e leng gore di tlwaelegile le go sasa o ka no romela batho kua ba gaša taelo kua ya di bolaya ka moka tše mara taba še ya ngwana e tswelela šetšiwa le go bolelwa taba ya magotlo le mafene ene go ra gore ntle le ye ya ngwana go timela go ne ditaba mo go ne ditaba le jarinong kono di oketšaganyana tše ding ke eng tše di leng gore nna tse ding ke di lebetse ae koko tše ding tše di go tshwenyang ke eng awa e no ba gona ka mokgwa ge re sa kry-e boroko ka molalapeng le bjalo ba dula ba lla bjalo nna ke ra ke ne seng ka ba thušang ba lla ba ntelela go na ntho eng ka ba thušang ka yone bjalo a ke tsebe nne koko mo nna ke tlile o dula setulo se go kwa mathata ge ke tloga mo ke ya gae ka ya go nyakišiša taba mathata a lena gore nka le thuša jwang ke motho o mongwe wa go hloka nako dilo tše dingwe ge le ka re le tlo di bolela tšatši le lengwe o tlo kry-a ka tšatši leo mo gongwe re swere ke ya mang mabaka so ge le re file taba e sa le go bua le re kgona go tseba gore ge re fitlha gae re a dula re dirang ge re plana re tseba gore mmereko wa rena ko mo kakang so ka malalapeng la gago koko bana ba ba kwana ba a ba kwane ka re ene ye wa timiletseng ke ngwana šola o dutse kwa o latofatša mang mo goba o re o latela mang o latofatša mang o sola mang mabapi le tabeng ya timelo ya ngwana wa gage mo goba aowa mo timeleng ya ngwana gona a se ka re botša selo salane o humola yena a lla ka mello ya gage ngwana o timetše ngwaga mang jo le sa o tseba 2015 2015 10 years ne ya 10 years papa go ngwana o ne o reng ile a ba tlhagaraga ka gore a ke re bua le rena a re tse gore ngwana o tšere keng re sepela le bona bao ba beng ba belege yena ngwanewe re sepela a re a hwetša thušo tabe a gona molato re tla le thuša kere wa tsa ke tšhaba re buše taba e e leng gore maubane re tlo e buša wa kry-e le gore ditaba di feletse gona mo ka labobedi bana bešo leifo wa kere mo ge le theeleditše le ka mokgo le tsebang taba tša gabolena ka gona di feleletše ke ra re se ke rata ra bua le boela 5 minutes mo re le boela 10 minutes mathata a bolena a feleletše goba go sanetše dingwe tše kotwana nna go ya ka nna ga a felela a ke re gore nna ke lebetse ditaba di gona jale o di lebetse jwang o tseba gore di gona o tseba gore o tla aowa wene a kere makoko o naganang makoko mma ke nyako galemela polelo ya sesimo
ga a re wola ke ena tshwantseng a di bolele ka re ke ena a di thomile polelo ye ga se e botse and then a re nya ke gore ge batho ba tlile moki go sa ditaba di šale le motho o motee ba re ke ene re nyaka gore ka moka ga lena le tsebang ditaba tša ga bolena le di boleleng a kere le se ka latela re ke ena a ileng kwa pitšeng tše kgolo ke ena a di tsebang ga a bolele no ene wo ko monnyane mo go lena a kere e ke monnyane jwale le ra gore ngwana ola ditaba tša ka ga bolena o di tseba go feta lena ye le nyaka thušo ba gešo bela thušo ke thušo efe le tlhokang ya gore ka molapeng go be le bophelo re be le khutšwa re roba le bošego ra sokola ra tla išega boroko wa bogona wa tseba re moroka a ke re kwena be ke bolela le wena nako e ka moka ne re kgopela gore nke le tsebeng gore le nyakang mo pitšeng tše kgolo a kere mo rena re mmerekong ene monno o bereka thata go nwa le ke sho gore nke ba khuditše mara o kwele gore lena le etla atla a kere so re kgopela gore ge e ka ba le ya tseba a re le gapeletše gore le di boleleng di gona mara ge e ka ba le ya di tseba gore di gona a di tleng di dule mo so ge o re o di lebetše go raya gore di gona nnete o di lebetše and then ge o šalele o tseba gore di gona go raya wa di lebala di gona ene ngwana o ko monnyane go raya gore lena le tseba tše ntšhi tše kgolo tša go feta tše ena a di tsebang ekwa wena o tseba ditaba bothata kore o ile o nyako ba hlokaina bale hlokaina mo re bereka ka camera a re ne hlokaina so ro bolela le wena jwa moroka re re se ke ra tshepiša motheeletše gore 100% gore ba tlo o boa re no re ge ba ka kwa ba se gona ba se ke ba rena jwa le ba le ba kae and then ge ba ka bona ba bona gape mara go bohlokwa gore batho ba tle ba tšwele gone a kere go nwa le moki ge ngwana a timela ngwana o timetše gone le ba beng ba le gona ka gae ke no dumela gore mohlho mongwe ke bona ba ka tlhalosang taba tiragalo ye bokaone kudu ka gore ge re ka terase e dire jalo go tlo kosa gore re sa ya go dula fase le bona re ba botše dipotšišo but a re no re motheletše o tla bona ka la bobedi ge ba le gona goba ba se gona e tswalela a ke go leboge malome ka kapa ka mokibelo robina tafolokopo ke ga Skhosana ga makgekolola ba ileng batla mo radiong alla le bana go bolelwa mathata ditšhweni dingenge dikolobe ya robina kowe mkibe sontaga re ya go bina mohlotsi magagesho nna ke leboga kudu thekgo ya lena ke le leboga ka metlhale ka matšatši ke ya leboga malome ka kapa ke lebogele motheletši wa motse community radio gona fa le go 96